Take a hit, take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground. Good morning. Kain na yan siya ng breakfast. Okay, wait. Si Kuya Jaden din. Kita ka? Face lang. Tada! Naligo siya, guys. Kaya meron na siya school. Saturday today. And milk daw, ate, please. Ngayon daw si Duday. Si Duday. Humot ayo. Kumot. Na bata na eh. Tawal niya, ate. Malagi naman ako po si Muham din. Sino ka? Asa man? Nagkuhaan, bitaw ka? Dapat may bitaw. Gitago kaya nag-all black na sad. Maulaw si Kuya Jaden, guys. Makita ang iyahang lubot. Gusto daw kamot-kamot ng kaon. Kamot-kamot. Init kayo. Gabi, nang baba min kuya ni mo. Kaya binamagkuhan mo. Nawa mo ang kuhan. Stars. Nawa ang stars. Tapos ng anak ko lang. Pangalan. Ano siya magkaon, Clark? Ham. Hubagan ako na ito. Uy, mama. Hi, mama. Ay, sorry lang. Ang akong macho nga kuya. Oh, macho. Kita ka dito, Ijing. Macho na siya, macho. Dali na. Ano sa kading? Uy, tugin yung tawin. Taro nga lang. Kita sa. Alright, guys. Ang bakit nga namatay. Gusto ka? Si Cloud po mukha. Oh, ka-Cloud. Wait, Vanessa. Kaya Duday, te. Duday daw. Nida! Nida! Sabay na nga. Hadlo ka ba, ke? Bakit ka nagkain ng biskit? Wala pa ka nagkaon ganon, ha? Nice, agad we. Ha? Ano ka? Ate! Clara! Itisig yun. Nawayan sa kami. Bisa ka? Dili. Gago ni. Hadlo ka na? Ayaw, mamungka. Kung kako na nagong tama-tama, i-itsa ko rin sa imo ma. Ako aragod na. Kukak. Imo na rin dama. Neto. Di ko, te. Hala ka rin. Guys. Kautan. Magaw ka na. But, time check. 8:17 pa lang. And, tapos na ako mag-workout. So, I will do now is prepare ng breakfast ni Daddy and breakfast ko. Kasi yung mga bata kumakain na sila kanina pa. Okay. Saan mo tistigan? Treadmill. Madistra siya. Tagak galit ko dira field. Taga ka field, Jude. No, Clarky, no. Ligo ka na. Talaga, oh. Nagtagmil talaga, oh. Stop na. Can I have a smoothie with apple? Okay. Smoothies can have lots of different fruits in them. Okay. I'm not the kind that takes away when it's over, and it's all for me.
to, Sinda? Let it go, anak. Hoy, tagaipot ko, be. Ano ka, anak? Ano ka, anak? Ay, di mo na, bibi. Ito, orange na lollipop. Better than you'll never be. I'm off, you're barely keeping up when you started. Maybe it's all for me. Maybe it's all for me. Oh, nothing is better than what we had. Oh, nothing is better than what we had. Oh, nothing is better than what we had. Oh, nothing is better, and nothing can make it last. Nothing can make me last. Thank you. That's what it is. What's so much puppy? Ito na naman yung breakfast ni Daddy, guys. Ilagay ko lang sa microwave. Kasi mamaya pa siya kakain. Tulog pa siya. 9 pa lang eh. Tapos after nito, prepare na ako ng breakfast ko. Nothing can make me last. I'm tired. Gawa tayo ng breakfast ko, guys. Ito bread, tapos tuna na nilagyan ko ng Japanese mayonnaise and lagyan tayo ng mozzarella. Tapos i-air fry natin to. Ayan na siya, guys. Ilagay natin sa air fryer. Pero di siya maigugduha. Isa lang. That's my breakfast, guys. And that's coffee. Kain lang ako, guys. Sila ate, wala pa sudan. Una na ko, te, oy. Kain na ako, guys. Si Dada tulog pa. Sayo pa nga. 9:32. 10 na to siya pakawan. Tapos after kaon, ligo tayo. First na mga bebe. Ako na lang wala. Guys, 11:25. Ito ni ate ang akong headphone. Kalimut ko asan ako nabutang. Sa ilalong din sa bunk bed daw ate. Basta na. Bye-bye, Ida! Tara pa? Tara. Hindi na lang tayo magdala ang MacBook. Thinking people change with the weather when you never see. Kaya? Kaya? Ha? Sakit na rin na. Dali, dali. Tubig, ang tubig. Dali, dali. Ang tubig. Ang mga bata nasa office at ang duha si Ida nagbabay na ko. Siray. Before ni Marshall. Marshall is very dirty. So, napakita na ni Clark. Pero manayahang dala para kay Daddy. Siya nagsulat ani, I love you, Happy Father's Day. Ayan, letter E, guys, kaya nag-reversal siya. Dikit kayo. Ito, Dad. Asa ka, Agi? Una ka? O pikas ka, Agi? Una ko nila, Ben.
Bibliotek. Ay, mo siya kaagi dito sa Pikas, guys. Kay Sikip. Alright. Wala ka nag-refill sa mga tubig eh? Wala, daan. Dito na lang. Oo. Kids. Do you have any plans, Tali? Story. Story time. Kita na ako kay Clark ang video. Pwede mo kulot ang movie? I'm tired, turning into something not alright. When you're carrying and you bleed poison out of your sleep, and you're keeping me able. Yeah, you're able. Thank you. Hello, good afternoon. In the sunrise east, and you're cutting my teeth. Yeah, you're able. I'm not ever coming back again. Oh, nothing is better than what we had. Oh, nothing is better than what we had. Oh, nothing is better than what we had. Oh, nothing is better, and nothing can make it last. Where's the masoy? Mana kaya ba? Bayad na lang guys. Mga pila pa ito ka oras? Mga 30 minutes na lang. 30 minutes na lang. Oh, nothing is better than what we had. Oh. Fresh na ang aming car ulit. Ready na siya for another travel next week. Wow. Wow. Gilakan ko, no? Gilakan ko. Gilakan ko ni mo. Gilakan ko doon kayo mong seat pa. Kung gilakan ka, maano ba nimo, di ba? Okay, gani na gilag ni mo. Oo, gawas. Wala lang kung gawas. Okay na. Ready na ang aming car sa laang next week. Laang na kami next week. Next week. Uy, next week. Sabado Next po. week. Oo. Next week. Tabunan na po di siya for the whole week. Papunta kami guys, Star Bright, hanap check kami. Parang si tawag na pang canvas. Canvas? Manganvas tag How much? Canvas ni uniform sa kids sa Star Bright para mabudgetan ng hila kay ang enrollment is good na.
requirements. Lunes na no? Requirements na lang sa school, Trabaho ko gamay. uniform. Ang phone ako na nasa ibang sa napaayos ko na yung camera guys. Hindi na siya magandang chunk. And then, napachange ko din yung tempered glass ng phone ko kasi kagabi sugatan ako kay natagok siya. And then tama na, basta nabuka pa sa gilid. Tapos pagkanas akong pag-swipe na ko, pagsama na akong kamon. So, napachange ko tempered. Sila. Drive na tayo guys because I'm really hungry. Isa ka C5. Ma'am, automatic large fries. Okay lang. Okay lang. What is spicy? Spice additional dress. Okay. Tapos pwede nga wings na part. Wings. Oo. Anong wings, ma'am? Coke lang. Regular lang. Oo. Kaya po regular part, ma'am. Wait lang ha. Where's my Kami anak ko. Morning, sir. Next Wednesday. Yun niya may buntag sa tanan. Mayong buntag usab sa tuwing show Jeff Ilaginan. Yun niya may buntag pastor. Oh, nothing is better than what we had. Oh, nothing is better than what we had. Oh, nothing is better, and nothing can make it last. Nabiyo. Wait lang. Tugon ko now. Alam guys, sulod namin wala ko gawin. Dala ba? Ayaw mag-coke ha? Nagdam ko ba? 40 na yung nang ko. Pag gininom, baro ka. Wala abot. Ang susi lang. I'm not craving anymore. Tayo sa loob guys. It's so nice to work. Mas ginoo di ano ka. Di best na. So, balik kami sa car guys. Wala pa pricey ang ilang uniform. Wala pa pricing ang ilang uniforms. Tapos wala pa PE lang na ang naa. Ay, asa ta? Dito. Muli na ta. Muli na ta no? Napatatay mo. Tanawa daw ang kuan. Gusto ka mag-drive ka pa alas 3 ay mukhaon sa ako siguro no. Kaunsa ka? So mag-drive ta dito sa katong Vista View. Pwede ta dito mga on. Kami guys, kagabi pa to nandito naghihintay sa akin. Pero magbihis lang muna ako and then
prepare natin yung lunch ni Daddy. Like, ano na, late lunch na yun kasi hapon na. Aray ko. This is Daddy's late lunch, guys. Next, veggies and chicken breast na air fry and then white rice. Kuha muna daw siya ng MacBook. Hindi na ako ng lipstick, ha. Sabihin nyo, putla-putla natin. It's okay. Hintayin ko lang siya before ako maghiwa ng mangga. Baka kainin ng pusa ang kanyang chicken. Oo. Pagod ang araw na to. What is this? Hinintay kita, Dad. Kay basin ka unon sa miming. Maghiwa na kong mangga. Ang binatbit. Kain na. Here's the mangga, guys. How much? 176 grams. And ito kami sa taas, guys. Ito siya kumakain. And anong coffee dito. Tapos ayan, palitaw. Hindi pa lumalabas ang sunset, but ayan. Medyo mainit pa. Why? Wala na. Oh no, I got loads of money. Mama, wala ako may kwasa ba? Hoy, bingko ni mo na dada. Pangka? Bingko na. Kain kami, go. Good. Not papaya. Not papaya. Manin ko, mama. Here, you sit here with mommy. Bakukang. Where's the bakukang? Nadako si Pakukang. Nasa si Pakukang. Nasa house? Ooh. Ooh, handa ka bakukang? What is bakukang? Ay, nakan ko minggo dada. Kano siya minggo, Dada? Mansumpo Ayan, ko. guys, may sinampay, ha? Mansumpo ko. Kain na, minggo. Oh, ayan na. Ano mo, kuya? Ay, siya akong mga lablab, oh. Relaxing ang mga bata o ang daddy. Tama ako yan, nagdula sa gawas o Rubik's Cube. Hilot ka, oy! Rubik's. Hilot kaya itong balay. Para sa pasta sauce, guys. Naglagay na ako ng chicken and tomato, cherry tomato. Ayan. Haluin lang natin ang chicken para mas maluto. Tapos, lagay tayo na 1/3 na cup almond milk. Yan siya. Here's the daddy's dinner, guys. Finished product.
watching movie. Kamot ba yan? Sila guys, watching Inside Out. Daddy and Kuya Clark and waiting. Carl said. The movie din. Bulakaw na daw sila. Kaya 9 na lang daw ang mga wildflowers daw na nakitaon. Kay 10 man tanan, di ba? With a sly smile. Si Carl din siya. Kung na. Hindi daw Carl. Hindi din na. What? Ano si Russell? A ghost crocus said. A ghost crocus said Carl. It's a legendary flower that blooms only at night. You like my hair? Yung haircut man na guys. Forgot. Sabay ta. Alat. Hey, Daddy. Oh. Tagalan. Kuya Clark. Na guys. Kuya Clark, cash ko. Tama na magbuha og mga Kiss pa pa. kalat-lak. Di na magkalat. Good night na, Daddy. Good night, Good night. everyone. Tulog na mong duday, oh. See our duday? Tada! Yeah, baby. Kiss ko nito.